uthi ke yena ufana nokuthi kwesesenza ubuphukuphuku noma senza into ongathi asicabanga ukuthi kungcono ukuthola leya bonus engumhla ka-30 kunokuthi sigcine sesiluze zonke lezi zinsuku siluzela ukuthi sifuna idate silwela sesibanga idate yangomhla ka-30. Ukhuluma kanjalo uZiggy ukhona ade uthi le nto ifana nokuthi asicabangi njengabantu abangacabangi esenza uphukuphuku ukuthi silwela idate esikhundleni sokuthi ngabe sithatha le mali nawo basele uthi yena vele sinegotiate late. Ubuyisa impendulo ngisithi ke thina mana ke legama lokwenza uphuphu ulisho uthi kuwe njengo angithi yabona mfowethu esizathu senza ukuthi mina ngikwazi ukuhlonipha ukuthi ngilalela ukuthi i-compliance ethi ngihlonipha i-presence yakho njengoba uthunywe enyunya yabona kodwa naqhinqa nabasebenzi banetha bashizwa ilanga la isolution ingekho ima beqala manje kunivumela ukuthi ningaxoxa nabo bexoxa ngoba sobethi bene complaint yokuthi ihotela labo zobuya kabi lihle yini uqala lokho. Okwesibili laba basebenzi laba ngoba ningene lapha ngaphakathi leli gama olushoyo ngifuna ukuthi ucacise kahle ngoba ngiyifuna element yokuthi njengenyunyana i-representative yakho ihambe yafika phi ekuthenini lenkinga le ebukeka ngathi biyincane yabasebenzi isolveke kodwa kwasize yankulu leli bhunu lezi zikhuluma lapha nefonela i-owner yawonke lamahotela bengazi ukuthi mangaki mina thola owner noba namamole akusikhawini yabo nayo le la eRichards Bay usikunisi yes isikuni lesi ke ngiyasifuna-ke ukuthi ngikhulume naso mina yabona angithi phela yena usebenzisa umethi nifana nabantu abangacabangi. Wathini-ke wena njengomuntu onyunyana wafuma lokho? No, sayithi phela siyalapha ukuthi impendulo ithi ngeke manje ukuthi asicabanga ngoba ludaba lisuke sisemini ngenxa ukuthi management ethe sikhulume sisemini yathi sifuna idate eseduze yathi kwafonelwa ucommission wafonela idirector yasho yona yathi take it or leave it. Abasebenzi beze besuka baya ngomsteleni beya i-management edatha abasebenzi bephume bemgwaqeni ngoba iyona edala ukuthi idate ingaphumi. Uthi ke yena kuyena washo leyo sithina vela kwasho idirector yathi kwafika kwakhuluma ucommission kwakhuluma ummeli wakhona wathi ake simconvince kumhla ka-20 yilapho abese eqhamuka nethi they must take it or leave it ngeke ngishintshiswe yibona ngimile kumhla ka-20. Kusho ukuthi ke njengamanje uthi ke sebemfake bathi qelezi igama lehotela phansi akasayikuthi ke akasayimisela ukuthi eze manje ezoxoxa nathi usafuna yena ukuconvince ukuthi ehlisa umoya. Ngithi ke mina kubasebenzi sizothini ukuthi ababuyele emakhaya impendulo sizoyibuya siyibuyise kodwa sicela utshele umuntu omelapha ukuthi akahambe. Bebesho mbani Fasha kuyiqulu phela manje uthi tshela lo muntu omelapha mana ngiyakubona lokho mina ngifuna amazwi akho wena njengenyunyana ukuthi iqiniso layo yonke lento libuka kanjani ngoba iyodwa kuphende ngiyithandile ngawe ukuthi uthe wama nabasebenzi ngendlela enime ngayo nabo kodwa failing in access to penetrate and talk to these people. Leyo nto leyo ikhombisa ukuthi kwanyonyana leyo bayi-undermine noma iwi-payroll qhatshizwa abasebenzi ngoba ziningi inyunyana eyikhona khokhelwe abasebenzi bakhokha imali bekhokhelwe ukuvikeleka ngaphe kwalokho umsebenzi bese ngavikeleki ngenxa yokuthi i-representative yenyunyana ithi mayifika it all is in order. Yes. Kodwa kubungekho in order bese be-understanda mawufika wena etafuleni ukunigoshethela nabo ethi khumbula wethu
and leyo nto leyo is a shame. It's a shame yokuthi awuwathatha imali yomuntu inyanga nenyanga emveni kwalokho awuhlule kumpresenta kahle. Njalo bafowethu sikhona. Lokho ke mina uma ngifika umuntu oyirepresentative yabasebenzi noma bese khona ukuhluleka ngifica namaphoyisa akubalekile ukuthi ngiqala ngilalele mina ukuthi kwenza kanjani futhi okwesibili abangayivumeli lento yokuthi bethi bona ihotela leli liyahlambalazeka alakahlambalazeki imali zohlambalazeka ngoba iqiniso abanalo umthetho abawusebenzisile la bekuphula imithetho emidala ngonyaka odlule naka nabanawo nenkinga na ngibuza lokho lutho aziveli kushintshwe yini manje kulonyaka ade ngimtshela lokho ngithi mina icontract yabasebenzi ithi 195 nina niyishintshele manje bisenizobakhokhela uthi kwasho lebhe ngithi mina kwalebha mbuya khona uthi lebha aze yiyo leyo nto le ngoba phela icontract ibhaliwe ukuthi 195 mina seniyayishintsha bathi ke kwasho lebha wathi behlise bebe 145 ngithi lebha aze yisho siphuma khona kwalebha kwayona le isho kwalebha ise striking ngithi labasebenzi bazoba se striking this year next year January public study uthi hayi no ungayikhulumeke le that issue still pending leyo kubele umsebenzini ke uthele ngayo uthi phela ufuna ukuthola imandate kuyiboss yakhe ukuthi if bevuma labo ukuthi ayikho bakhokhele mhla ka30 ibonus kulungileke uyazi ukuthi uyinyunyana mfowethu ulebhu khona lama desk lawa athina nezabasebenzi oCCMA nobani bani bakhona okuyijulele lento ukuthi yini ento abasebenzi bonke engihlangana nabo bane history yokuthi badlule kuyo yonke lento ilabor inyunyana ubeginning council uhulumeni yama politicians they failed till bethi nanto uhlanye sicela ningenelele dlalela ningenamhlangano inetha ishiswela ngazabantu mase ngifikile la ngangeni mina ngaphakathi usukhona umhlangano so akumoyela kalokho ukuthi ubambeni lo mhlangano mina la ngiyayivala manje lento isolution bazoyikhipha ngenkani ngoba basijwayela kabla amabholo nalokho ukuthi kube nama rank anikezwe ama portfolios security cluster anikezwe amabhunu namandiya njengoba bengibuza umbuzo ukuthi ibhunu elasidubula economy nendiya elasidubula bathe mase kuvunyelwana kulungisa isimo alibuya nganizodubula abaphathi nabo abantu beberongo bafela sebadubula akaza kwenzeka lokho so it means la already automatically umthetho bias yabona libhuleli beqala ubona ibhulu khotha umlomo mina likhuluma nema owners yonke lento le yabona yes sir udu ngiyalibona leli bhulu ofona nje ngoba limela lifunela abaphathi lithi nalo lokho lisina la kodwa liyaqala ukuphumela ukuphoqela ukuthi liphume yabona so into engizoyenza manje uma umuntu omnyama wala eSouth Africa abakwazi ukusebenza iminyaka ngeminyaka ngaka uthathe wethu belwela amalungelo abo bese iqiniso lokusebenza kwabo lengenzeki bechashazwe in a daylight robbery lokho ngeke ngikuvume mina as a president of the Bank Nation ngizonimela nizonibuyela emsebenzini nibonus leyo ukhisimuzo uzothenga ngani ingane ikhisimuzo izondla ngizothenga ngala igrosa nama beetroot yabo so lokho ku wrong kukwedelela futhi sebekhona into ekuthiwa lento eyishoyo ukuthi kuthiwa akehlisa umoya ihotela selihlambalazekile sifuna ijustice asifune kwehla umoya wakhe lokuphakama kumoya wakhe there must be a justice ngoba laba bantu banikela ngegazi labo in a workplace nami nginikela ngegazi lami ngilala ubusuku ne meaning base but when
the need, an urgent need to attend a will. Njengamanje in front of this hotel ngizomemezela ukuthi ngoba abantu esizwalana nabo abantu abamnyama emveni kwalokho ngeke kube mnandi uma ngabe thina sisimemezela leli hotel umuntu omnyama la angalokuthi abhukhe njengoba kuza ama holiday akabhukhe any alternative. Ngiyazi mina kunabantu abamnyama abanayo imali yokubhukha be-enjoy ihotel eseduze kolwandle nani kodwa kwatholakala ukuthi kunomuntu omnyama osebenza ngaphakathi kwekho hlumbisana naye bazoyikhansela ibooking yabo kola abantu abamnyama bazokwenza lokho and bese sitheke wonke ama-tourism department and sectors until this problem resolved. Ngoba we need to shame this hotel until the problem is resolved. Akoma tourists azofika booke la. Mina ukuthi ngizekwenza kanjani ke so ithatha lento siyibeke manje ke emsizweni ke so bese siyilungisa umsizi wake ma bena bebona ukuthi ukuyilungisa ngendlela ukuthi bahloniphe abasebenzi ayizokulunga kodwa umsizi wabona kuyeza sengishilo ngiyabona. Okusho ukuthi ke into engiyibukako mina kanzakwethu ngoba sifikile nasabafele mina according to me ingakho ngithi abafowethu abasize nabo sikhulume nabo la kodwa ngiyathanda ukuthi abeke umputhu lapho ngoba ubiyekho aphakathi abeke yakhe vele njengoba one of the employees mina lesikhathi nisigenyele lapha bese ngesiluleke kangaka nani understand ukuza kweqe ngichaza ukuza kweqe kanti into efunakala yisimple ayifuni date afuneki idate la funeki ijustice. When you demand justice you go straight, you don't go ambiguously. Ngapho ngumsebenzi ukuthi usebani useyimathe abasebenzi ngapha la ngumsebenzi ne boss la umuntu njengami ngempela ibulldozer iyafuneka vele into enjengalezi yabo amaphoyisa nawo ancenge ukuthi instruction kahulumeni ayithi phela sibuye sifikele abasebenzi ayithi njengamanje ama allegations kubalekile singasho singamfiki ayikho umuntu abavukela uthi bhekela unetha nabo lapha njengamanje ama allegations athi khona uyabaza bafonela iFF uyabaza bafonela umculo uyabaza bafonela MK. Ngithi mina umculo akafonelwa ngamuntu uyibone lento over the lokhu social media azafonela uthi no ngiyabaza umuntu lokhu nje yabo manje akumele bese sithi imethi ngiyabaza wesinye no akaze atshele umuntu ubone ukuthi kunenkinga ehotela yes uzosiconvince la akaze ngiphenduleke la ngoba yena ukukhuluma kwakhe ufuna siphindele emsebenzini ngoba vele abaphathi ngeke beyivume lento ukuthi imali siyithole kuphela kwenyanga usho yena bazoyivuma ke into eyenzeka la bafethu. Okay nina nifuna ukuphindela nemsebenzini esifazi kumele ngalokho Monday okay Monday zoselungela izinto mina ipressure yami ayimassage ngizobafakela ingcindezi la estrong and kuba abantu abamnyama la esizoba ne-evidence yokuthi sebe-rethrowile in this hotel. We want to turn this hotel a white elephant njengamanje ngiyaphambi kwalo manje mina ngikhuluma into engenzeki angicala umhlangano isikhathi sithe let's do and act what is need to be acted finish. Ngiyabonga abantu abafethu cela ukuphuthuma nami kwezinye izinto kodwa udaba la ngizolungisa unayo inombolo yami sithitha. Ngiyabonga manje siyabonga kubota tewusela siyabonga awungeke ngiqhawule into so njengamanje sekuhlala phakathi ayiwa ngabuni thatha isithombe lo